Lagu yang kakun kakarang ke Sianis lampu koma ke maju Pak Anies Baswedan. So lampak ma ke bijih Jawa kaya pilih lo. Bit-bit kah ia boh bui kah. Pula koma ke lampu koma ke Jawa kayu pilih. Kayak cipta lagu padum dibilang sponsor ke lagunya lampak ma ke anak baju. Dan padum dibayar peng ke sponsor pakaian hepluh 5,000 ke anak baju. Kaci jawab dia. Anak baju memang kah sal sabil. Tengku tam pukoma ke. Tengku bantah pukoma ke anak baju ia boh bui. Hana senang ngerti. Kayak belum baca ile lampu koma ke kerja ikut idul lah. Kah awak kerukuh kon hana msaurung kah kah lampak ma ke awak dek kah ya ceh. Baik kak apa haya draw ke. Awak dek kah hana lewat berosa. Kedih ba idol Indonesia Idol. Hana lewat ke lampu koma ke payah ke pulau baca. Apa hana aku depu. Kapreh ku tipek petoma ke ngam petoyah ke nak msokah. Kak apa haya draw ke ngono busi bar kap ke busi inoi luar negeri pu. Kat tepu sih kau cok potoma ke cok potoma ke ngom potoya ke kutipek leke han bajung kelah kutipek muka saya ina ba muka ma ke han bajung ia boh bui kelah hana mupu sebab kayak mitra nalun kayak sebut nalun lam lirik lagu kah pakah hangka karang lagu ke himran pasai anak bajung yang cukup berat dusta cukup tegai tebar fitnah kepu yang harus kelut pelon na pernah kepu sesat umat Islam binatang. Haram jadah memang awak kah bijih PKI laknat tilah anak bajung kelah. Nalong. Yang kong grup koma ke grup awak kah yang menyolikol 5 juta hang ketimja undangan. Kon hana ada pupi. Grup koma ke pertias hede kedung. Hai daripada kurang daripada 5 juta hai timja. Lagi tengku Said di yang tengku Said mendakwah itaban ji ya ulul hanci. Tengku hana Malay ya. Tengku Wahid. Tengku hana Malay dum. Muka tipek kulit bui dum muka. Panena Malay teman. Ya pebelo agama Allah dengan peng, dengan rupiah abaknya. Kon dengan karena Allah dibi ilmu kebangsaan mulia alun. Dijak harkat dengan dibayar. Nyan ban ka ino ka peketu ni nang Aceh. Yang kerja Aceh urang Aceh hanali berkat pu yang popular hanali je kebut. Hanali berkat. Di nang Aceh punya berkon titun 3 gumego insyaallah sip pade punya ino titun 2 gumego hanti beri. Cini coba bikin nalong berkat hanali berkat. Urang kabeh jahe ka nang Aceh. Pupu yang popular tanaman hanali udip. Kasih sayang hanale di Aceh. Iri dengki jaitat kaya Aceh. Urung paling bangsat dia terung muka bumu Allah pina Aceh. Nepatih bahan ku baka. Urung pahancur agama Allah di negeri Aceh yang sok-sok alim ulama na di Aceh. Kafe siang harameh di negeri Aceh. Yang pebebas agama di negeri Aceh para tengku.